Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Ka shnong nong sder mentagasni kala saki ya ke jingwan tuut ki padba, da ki hajar ngot na ke leng kari lom khasi bat jaintia, ki belawan ban ai khuble khaddu yu Dr. Ricky AJ Singkon, Hamadan ICAR nong sder. Ke program kelas dang da ke jingele niam hayeng sa jong u, ha ka ba ki bahayeng hasem, bat ki bajan ki lashim benta. Hadian kata lara ikamet Hamadan ICAR, ban pinlong ya ke jingle niam ka khaddu, ha ka ba ki patba ki layeng ban pinpau ya ke jing burom bat ke jing sngolam. Ya ke jingle niam, layalam da ki pastor ringkat ki temen basan, bat ki rang ba balang jong kabalang Presbyterian Sumer Umbang, nang ta lapin ket ya kamet syulum jingtep jong kabalang, bantep don burom. Ha kani kesni, nasa kilang ru dah ki he sorkar jela, bat kinong mi khmat padba, ki bakin thop ya usimbut menteri rangba ke jela, unong yalam kaliang persya, ki MLA, ki MDC lembat ki wei kiriu pau khmat.
Nesta bacana que bastante o pleno e outro caso que vai lá da minha do que eu lalu eu aqui e ter chão aqui abaixar não cujuri puto e um barulho muito não precisa voltando de foi para eu budak nak Mesmo depois de estar lá, você comidinho na dia quando não lembro de você porque o logo de não e aqui o mesmo lugar lá é aqui mas ini ikut mau di sawan tu nggak mau kemudian tu aqui vas muncul di para aqui waktu na tu ulang tu belum berjaya beliau belum tak ada rezeki nggak kemudian muncul mau dengan korban dahulu ni kehidupan udah ikhwan maksudnya baik kalau kita di orang pulau keluarga ni jarak saya belum juga mana tu orang mereka keluarga jarak dua nanti kalau hati berapa keluarga dan siapa yang tinggal orang kenapa dia naik naik mayu dia kalau sistem dia menjawab naik kau minta dia kau minta saya mungkin kamu tahu sebenarnya dia ada mengapa bahas patut punya orang mungkin usah dia apa yang dia buat dia sistem ini kerja dia entah dibalas hal Gala iyo sabu ya tayo ng pagbulit o lapat ito ay ang ating mga pamilya naman pa mo sa iyo kita sila bila ang tuloy ka naman pwede nga pwede yung mana doon kung kagulan ya bagi yang tayo yung satu kita impor yang bagi bulan beliau keluar kami beliau jenuh ya tak bulan mana jarak bulan keluar jarak keluar yang bola kalau kita boleh beberapa lagi sehingga itu mungkin namun bangal cerita ini belum nampak belum kalau belum bisa sistem dulu biasa ini ini orang kecil orang orang kita bah semua mengenai bahwa dengan itu bilang dia boleh biasa Kita ingin kaya seminggu, ya melakukan jilang juga untuk kesempatan berkasih syariat ini boleh ini pun ada yang saya ini ada sini. Lalu kalau kita lagi akan waktu ya silakan menggelar Niat selalu wala perbuatan bukan seperti berapa mulai kalau saya ayu beram berapa wala ayu kita ini wala yo paling boleh dia tampil belum tampil nggak sebut ini belum stay dia Kenapa you feel that?
mismo sería un gobierno de Trump, kata Jews, like the Pajun of the ta đầu lo ở trong thì phải yên sáng but ya cái chân này phải lo của vậy như là community outlay cái bộ phận cái bộ phận sắp còn nè làm ba cái kinh nghiệm trong là cái đồng ya cái nông cái tháo but cái bằng ya cái chân này cái trong rồi cái por cái bộ phận cái thằng mà cái por cái bằng quay bớt hạt melawan ban sino ya usah deh bikin semua bikin tahu ke jami outlay ki long ki bakam ke jom ban ya ke jongi ki bri ni nama ban semua so bat ni nama ban champagne ya ke balaja raitan ke way ke bang itu bagi ki baro ki becia selang ke tinggal ki cara ke tintip ke jom But me done, ya lagi jom ketin tel, but ya lagi jom ketin semua. Ya ingu nak bentai Dr. Ricky, ulalong syukri bomentoy, agak pulih ke putih, memang orang long kurang hikai ke sekolah, agak jala ke tungi, but kumjurungi ui, bamen mau rong, agak kamsan himasima. Ulah persiang banne, kalau pahatam ya kalau nak banne kumuri, bangit pro outlay menakkan kami, banong orang besar, efektif ke kami, nak kibapun bicara, bat kibapun kilama ya kitin kerpu, nak kitin kami. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.